ole masa in thlir tu te chibei ka buk le vek chewa tu tuma chuan chief minister Lalduhawma zofa agency hodna hian athuro pui tak thu tha takaron soile ani chu chu kan thlir hawanga abi takin tu tuma chief minister ina thuron soya hian mitam tak chuanin ZPM lo ni lo phai khaton ZPM an lut roi roi ani chu tiang khop chuan chief minister Thusawi hian in mitam taka hne ni chu chu tu tuma zofa agency hodna CM Thusawi Ropui le thatak ma hi kan thlir hawanga uluk tak han lo ngai thala Thusawi dik ziate ram ahmangai ziate alang chiang hle ni engpon di se kan thlir ho ngalang tuna chuan kan khwalian Thusawi turin hi lo somang ku bengi lo lo mila kan host le zofa agency a thok te le he hun mang tu te zong zong chi pai kan buk zewa an ram economy ka that lo wangin thalai te zinga unemployment problem na satak kumtam takatang khan a oma competition exam a kan tling thei mang box si lova ti chuan na noi nung te po thotur kan in dai lo wangin Mizoram po na ezon na kandap alongai ta Mizoram a hian tingtla nga te ezon na harsa khopuya zia omma na tinanon pem luta in lo fa na turan zonga an muzo lo ni tam takhian in lo fa na muzo lo te hi na pon thok lo an that chia te an lo tia thotur an hu zo miao lo chuan om mai kha ngai ta chu kan economy din munania kan thitlang ve kani chung mi ten Mizoram po na an zon ve theina tur chuan dan sarkarin siam sanga in ria chung mi te chu khonga in sang ni le som panga khan khati lai sarkar khan Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act alo pastani Act Asiam Section 2H nale Section 8 pakhat na te a hian beyond the boundaries of Mizoram pon lam ram ripela thon chu phalna mun dia ain zia kani ena na hian chu dan bang chuan aizol dc hian private placement agency somni le pasari tenena license apeta ani hian an thon chuak ta Mizoram po na thon chuak theina kan neilo tian threlova adan siam tu sarkar point a khebok hek lova sarkar in adan asiam kha afel lela kan dan siam hi kan lo ti suala ni kan thu nei na pialamani siam thatanga ye he dan hi i repeal lengu mi thon chua theina nei to lo ati box si lo sarkar kha sarkar pon resu agency te pon resu ti chuan mi an thon chuak ta charchara sang ni le som pasari sovel tang khan kan fiat china chuan UAE te Singapore te Hong Kong Malaysia Oman Turkey le Macau te housemate tour zasari le somni pani an thon chuak manani ti chuan thil fel lo om ta adan kha khatiang dan siam theina kha Mizoram sarkarin kan nei si lova kan dan tlo sana kha afulo photani ten kamidan royal license pe kha a valid lo atilo theita lova chuba ka chuan agency tren khaten kumthling lo te an lo thon chuaka document dik lo te an lo manga ti chuan har satna alo om ta heng mi je sari somni pani zinga hian tam tak chu luang takan na te thokin engemaw zat chun lo kir le to a then te chu an lawma
khatianga dan bo chechunga in thon chu a omani ti riat aloni khan women commission 10 FIR an thelu ta sarkarin kaini ka sarkar ma khan nisom police September sang nile som nile pathuma khan FIR a register ta a tichuan agency zingami dan lo bo chianian riat mi som nile pakwa an mana arrest vek an nia amar chu belebul nia wangin belin an chuak hloma investigation hi ti zo to vek ania tichuan Mizoram sarkarin khadan ka kan nei ve thian lo wangin kainin prosecution sanction kan pe thei lova Protector General of Immigration ne natangin khang mi te rem theina tur thupe khalak angaya chu prosecution sanction antia kumin January nisom ni pangani khan chu deal ania voin khen hian an laron peri lova reminder voing bazat an thona ne an langa mekreng ani khatiang alo om chung khan sarkar khan kha dan kha athiat chuang lova om renga thau mai na chen khat kha nan la thon chuak reng thau mai ni te poina langani chuwang chuan ei thil dik nia kan riat lo wangin kan sarkar thar khan license holder adang mi somni pasaria khan an active vek lova active somni le pathum anoma chu mi te chu an vain amal malin an license kha kan sarkar hian kan revoke sakta vek ani tichuan license nei tu ma pakhat ma tu na hian anom to lova tichuanin ramdanga kan mi te ei zong te thawang hau tur le an mani ngai sak tu tur hi abi ka thok tu kan mamo nia kan hrian wangin zo diaspora sel kan honga chief minister officer ei kan hong to a eta hian member atan mi chi rang elama mitui mi te kan da zo fa agency te ngai te po he tru chuan member a in la ron lom the ni enga hian chu kan function tran don me ani tu na hianin tichuan April tha khan Dubai atangin mai chepani anom na hreom tia chan chuangai anom ti kan ria chu Dubai Indian consulate tenen kanin bia tichuan sarkar sen sovin an sen so song sarkarin atum sak veka April nisom ni pariat khan nula pani te hian aizol anon thleng ani chuminua chuan khumtilal khumtiri antia Dubai bok chan chuangai alo om lea chu Dubai kan embassy tenen kanin be pop ringa an la chuaka Dubai embassy nisom pariat an lo en kola an lo eile bar zong song po embassy na tum sak veka tichuan me ni som pakhata khan aizol him takin lalkhum tir hian alo thleng vele heta asen so hi embassy na tum vek ani tuna hian kan riat china chuan lo hodu mi pathum an la oma Syria vek an ni ani he an employer te laka chuti taka complain lian an nei lem lova an riat dan chuan amaro chu indo na ramania wangin a himlo chu bang chuanin a hlaum trim Syria ram hi chu Israel nen hian ti hian an inkar hi a chiat awangin in bom thut te po om reng thei nia kan nun na himlo ve hon kan du an ti ani bera chung te chu zanet zo than sangi na thial te Christi lalma chuani champhai bethel te vung ngai boy ngai zol te ani he kumsak ko somni pani November ni ru
atang khan Syria hian an thok tana kumthum thok tura agreement nei anni amaro chu kumthum atlin main aral mong love tin lo hon andu thu sarkarin kan lo ria pu Arvind Kumara first secretary head of chancery Syria mi kan juk be pop pata chuan May ni som paruk atang khan ma kan la tana chuan Syria rama anmani lo chortu agency aming chu soi kher lo mai la khami agency te kha an kon taka ei honan duwa hoti ro an tia anni khan agreement kan neya chu tia ho thai ni le ne kum khan le tharuk chawan lo ma an labak zong hi poisa min pek angai antita sorka poisa an hansut khan mi pakhat zela thakata chuti zat tiang zonga hansut khan in atam khop maya India poisa cheng noiren le sin khat vel ani ta dai mai ni chuan ei chu aizol laman agency tenen atrental hi chu in tum trom veula ti an ni a ma seng nor an hare me ma agreement kan nei kan tum na tu rom lo den kan ti du dalwa kan ti shom bok lo an ti a voin thengin arwai tu tenen a hian eng nula pathum te thatakin an lom thowa a hon an du thu kha kan ria ani bera ti chuan vong mai ro kan zup tia kan embassy te chuan Human Rights Commission ne na kan report don chu antia FIR an submit dani tuna kwan case akalme ka ukil te po kan ro isaka ti chuan an mani nula pathum le kan head of chancery te ho kan embassy thok ho kwan WhatsApp group pakhat an siama atul hun huna tiyan anin be pobreng theya chu tiang chuan in be pobrengin an oma khang mi tena an poisa demand kha sarkar hian pek sak kan hre po ani chuang lova nuai riat chuang alo ni a chu kan external affairs ministry hian pelo turin min advice deva hetiang in pek chuan zulin a zuyanga harsan na nei lem lo te point harsan na kanei anom tianga hon do rim te an be se yang lo ni lem lo te lung leng te ponom theya tinan ma ni te po an lo sortlak vak lo ve thei tho boka aruai tu te zir lo te po ni theya khan chuan lam ran khan hon ka duan ron ti sup supanga in percent do nem ni ten mizo te zutlem te zok in nia mizoram sarkar in lo pet chuan mizo ne lo vai ta takin le tam taka tam hi hetiam hi an oma khovel mun sang sang anni po hin ron demand ve zel dona India sarkar tan lu haina atheng dona chu wang chuan in pelo ulam kan duani tin thuron min pe a khap phei chu min khap bur chuang lo ti chuan tuna hian atu langin in biak po reng ania chuan mani tele kan embassy te po WhatsApp group hata oma in beton reng an ni a ti rom an ni ran pa lova lo ho ero chu andu chu chiang lo ho se po kan ti a an lo ho na turin thei to po kan chu me ka khulama kan embassy ten min ron dan chuan kan thu boy hi rei tak kheta chuan thu boy hian pending ve ngai lova judgment aw mai kan ringa chu ta chuan poisa sen lova agency ten an demand ang pelova ron ho tir thei hi kan in be se ya min lo langai chang te cheu wan tia chu bang chuan kan ngai chang ri ani chuanin an ni po anom ngain anom ria ko thutluk na in ngai chang phot teang
kan tia tin wala chuak ngot don seng khulai Syria kan embassy khu te tak te ania athok tu Portland ten nia room chuang pakhat man nei lawa detention room kan han tiang chi kha an riana tur po khan nei lo ni chu wang chuan an lo hon don chuan an hon don nia lak chua airport lampan pui kha la ni lo chuan e a boi thak bia wa chu tiang te chu an din mun ania amaro chu lo thei ten ni chuan hotel te po kan book sakanga ati dan chu kan ngai to mai don ania eng po ni seng genuine takahar san na nei an oma elai kara hian advantage lak tum te po kan om ve thei ani atak takin chuwang chuan ta tu te mo soi a hian sarkar kanin ngat don lova embassy kan neya an fele me makanin be pop rang theya kan embassy ten atulangin inquiry an tianga investigation an tianga atunge thiam job tunge thiam lo job tu te thlengin lak chu tak tak ngai an ni nge ni lo ti te an chian nuwa a khesa zirzelin sarkar chuan ma ala anga an ni po hi kan thubuaya athiam lo chang jok te kan lo nia lak chu atul tangang ani chuan sarkar sen sawa in floi hon kha kan hre hran pa chuang lova amaro chu president Hlauh siam thei tur ania wangin India rampung huap ania wangin kan external affairs ministry lam chuan tilo seng min du viau ani kha mi pui po hian kan hriat a tha in ka hria tuna foreigner la om te point an hriat a tha khop in ka hria chu kan din mun lo ni reng thin ania heta thanga kan chua theina tur kong om chun chu tu tenemo India sarkar noya danang thapa agency license nei an lo om ve a thamuang taka kanin thon chua thei hi ani tani chuwang chuan sarkar po khan hetiang license nei tum ve tu dan dik thlapin kan thalai te hian na thok se thon chuak ula nei tum ve tu tin kanin fui thin renga amaro chu registration te awol sam lem lova tin poisa da khamngai ti mayang atama mitam tak hantlin si ani lova chuwang chuan hezo fa agency ten anni po mi mal ang chuan antlin bek lowani mi paruk intimo kha mi paruk tang tlangin mi pakhat mingin poisa an thok khoma chuan wai somnga khanin ka ria deposit ngai kha chung te chu minaran han nei thei mai chen lova amaro chuan bei fata an thok khoma ti chuan dan ang kim zo chuakin tuna hian license an lo nei ta India sarkar noya mizo te singa license nei masaber an nia an chuan om le ani ang kima hian a masaber ni hisu alubi kania nakina chuan midang te point an laron nei venga ni point an nei ve ta kan ti liam mai to don ania a masaber su sutu in ni hi kalom pui tak zet chuwa to na thang chuan ngai ngam takin kan thalai te khovel mundanga anni kaltlang hian thon chuak anni thei to don ani chu chu lo mom em na ania tin heta zo diaspora sel kan din to heta hian nakina lekha te kan laron peng chunga in mi thon chuak te zong in non report vek kan demand don ni sarkar hianin tiang chu sarkar nen kan tlang India sarkar riat puya in thon chuak kan ni to wangin kovel mun ranga India High Commission te consulate te embassy te nen kan tang ho to dona tin in thon chuak mi hring te po kha a chhor tu te nan za to don tu na hi chuani khoi malaya agency pho chop deu license dik po nei lo dan to chan muwal po nei lo te na an thon mai kha chu lo haras deu ma sengin an zuam tlatani tu na trai roi chuan zo fa agency noya thon chua te chu an mani employer te poi chu ti mai an lo nam nu ngam to don lo wang ti karinga zom na nen
in thon chuak thei tur hi alom om katia kan thalai te jon na tura su tu ropui tak inni ten ai kan thon suai tlang pui thuin housemate ti deuh hi ani deuh maya le lama chuan kan khongai thlak katia lo tampo an suk lo lova nu le pa kalsanin mani khwa Christmas po mang thei lovin re theina wangin trong an hria lo na muna ris an la ti fu lo tan pe chuan in chir ngoi na tur te lo oma dam lo hritlana mobile te po a hun taka an khoi thei lowan zalen lova lo te po thanin na lo pe fum fe lova khatiang kara khan kan thalai te hian an zonga an khongai thla me ma mandeu khanin go a chief guest in kazuk oma kalo om to hrep na ani a kulai ko mizo sang khat velin na an lo thok ve to kalom khop maya na lian tak phei chon thok lo ma ro chu an na thok khu chung ko chom thei na deuh vek ani ve to ni along oma chu wang chuan a housemate ngor chung lam hi a mel theila a tha ka tia ni china kan ngai thak na po khan na sang deuh te po chung thok tur po thon chua theina tur an nei don thu te tin a mi hring lama po limit om lova thei zat thon chua phal na te an nei chho zel don ti kha kan ngai thla alom om khop maya mani deuh khan kan external affairs minister Zai Sankara hi alo zina ani hi kan ina lunch kai puya Advertisement ania ta po chuanin Mizoram atanga thalai te naza om deuh hlek thok tur kan thon chua thei dan min ngai tua puite kan in tia chuan Taiwan a khian India tangin thalai nuai khat thon chuak turin an riben an lo saina ta hianin mizo te bik abi ka kan lu theina tur min ngai tua ro kan in tia an manin Taiwan sarkarin chief guest a minon soma function pakhata chuta kal kadu thu te chu ka hrila ma sengin khovel sarkar eng po itlo ka phal Taiwan chu thlo thiang long ati tlat maya Taiwan hi chu India sarkar lo fem kor sai nine Hlauh ni ka ti maya Taiwan thlo kan phal tlat lova ka kal thei da lova amaro chu chumi chungchang ngai tua turin mizo pakhat India team zinga kan zeblut ve a chu minti sak ve a alom om le a September thla hian Mandarin an tong zir tur mi pathum kan thon chho le dona chumi te cha lo hong nga heta lo hona khan anin Mandarin tong min zir tiranga ti chuan kita na thokin kan tir chho dona housemate lam ani ve lova agriculture lama te hospital lama te semiconductor te service industry le plumber tiang chi khatiang thok tur khan ni an lo po a travel doning ka ri a alom ong khopa chung te po chu kan ti mek dona ten kan governor hian chim lama Andhra Pradesh lama kan thalai te mi za thum za level tho thei tur min zuk da pui boka chu tu na hian kan kal pui mek boka tin UK ate Germany ate Air Force le Navy le Army a trandan kong te kan dap meka a then te chu an trang meka kan thon thla zeu boka a hun bik te hi om ve thina tin nars te po engemaw zat thon thlar le tumin kan in buat saya khuta UK nars lo thok to ngai te an ron chowa anin kong en kim min buat sai saka alom om le tin Japana po hian kan im ngoi si te hian hetianga tho tur he tuna hian in andam mek rengani chutiang chuan mi in ong tur ni lo deuh hian tlema skill kan nei ve na ang chi te hi helaya kan in chhor le theilowa sarkarin na ala tam theilowa corporation te company lian te kan nei ve box si lova chu wang chuan
kan thalai te tan hianin kong aping viau maya ram danga khatia kanin thon chu ve te kha kan ti thei chin ani a ko go a khuanin kan online police constables ani lak tur oma kan han la dona lak tur kan hure reng lo ni vakhat ma chief minister ka rane nia re de wa chief minister a tran la le ro advertise ro tia khola ya te police le nal theyang perin kan zia kan tara a soi moya chuti chungpo chuanin a hun kan son thin deal tu kan mulo la chuan a state thenom karnataka tanga la khimin phal sak mai ro katia min phal saka karnataka tang wa lien pui pui thade de lir kan la ta ege chan kan ti chuan golf in ti da tang khoi mi pakhat chu golf au mang vel ani wang ni so chu chu poisa tam takan lo ni constable ti khan od lo re chu housemate ti kha an ni vel wa na chang kang de lek thok plumber han ti te electrician han ti te khatiang se skill lampang kha ania in hospitality sector ate ngine mo khan ania chu tiang chu kai ni po hianin kan ni angai ve tu na kan ITI te ang zong zong a hian kan in zir chuak zelanga a skilled institute lampang a hi sarkar point award so zel dona chunga chuanin kan in zir chua sarkar noi ni lo keima ni ke a mizoram chunga poa kan din theina tur keima ni a kan zon theina tur chu skill kan nei hian ani din ram danga po mina min roi du na tur chu skill bokhi ania wangin chulama chuan tan kan lak sel kadua ti chuan midang tamzo point etiang agency ni theina license government of India tangin anon buchho sel anga nakina chuan la tangkai zel anga tuna mi te po hi min atibe du chuan anon ron don to chuwa kongko mu tu tur in ni dona chu ba chu service ropui tak kan ram tan inti ani du sangna sang ber kala ne chu kalome tuna chief minister Thusawi kha uluk taka ngai thani chuan nangma khanin electric lawemo I bai sei ai tha I mu ngai karinga ni chu I mu dan nangwa lo thlen dan kha komendala ma lo soi vela chuan tun tuma kan chief minister hi chu thamon thlak hli ti tu hin tamani chuan tuna Thusawi khanin I ngai dan mo Thusawi khanin kan CM chu asoi dik hlemaya hoisen boka adik box sia I lo ti ni chuan komendala ma khanin ilo soi vele do ne